иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салом бинандаҳои азиз, ба хотири таъмини суботу оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷию осоиштагӣ дар хонадони шумо намоиши криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. бо шумо ҳастам мо Рухсор Таваллузода. фарзанд беҳтарин неъмат ва ширинтарин меваи боғи зиндагонии инсон аст ки баҳри амну осудагӣ ва ҳифзи ҷони ӯ падару модар ҳатто аз худ гузар мекунанд. оилаҳое ҳастанд ки аз ин неъмат бенасиб барои фарзанддор шудан солҳо интизорӣ ва табобат мегиранд. вале мутаассифона дар ҷомеа нафароне ҳастанд ки ба қадри ин неъмати бебаҳо намерасанд. ин лаҳза оиди ҷинояте маълумот медиҳем ки хеле нороҳаткунанда аст. падари бадмаст аз гирияи фарзанди 2 сола ба хашм омада бо роҳи буғӣ кардани тифли бегуноҳро ба ҳалокат расонидааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷдини Шакурӣ. қурбонзода Ҷаҳонгир, сокини 31 солаи ноҳияи Темурмалик, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. воқеан инсони ниҳоят бераҳм мебояд буд то битавонӣ фарзанди хурдсоли хешро ба қатл расонӣ. гумонбаршаванда қурбонзода Ҷаҳонгир шакли носолими зиндагониро пеша намуда, мунтазам ба майнушӣ машғул шуда, оила ва фарзандони худро доим зери шиканҷа қарор медодааст. аз ҷумла санаи 14 сентябри соли ҷорӣ низ дар ҳолати мастӣ ба манзили иҷоравияшон воқеъ дар маҳаллаи Якатути ноҳияи Шомансур рафта аз гирьяву фиғони духтарчаи 2 солааш дар ғазаб шудааст. нахуст ҳамсарашро зери лату кӯби шадид қарор дода, бо ин қаноатманд нагардида, бо роҳи буғӣ кардан ва бо истифода аз тасма духтарчаи хурдсоли худро лату кӯб намуда, бо як бераҳмӣ махсус ӯро ба ҳалокат мерасонад. худи ҳамон шаб бо мақсади рӯйпӯш намудани изи ҷиноят ҷисми беҷони духтарашро ба ноҳияи Темурмалик бурда, ҳамчун марги табиӣ вонамуд сохта, бо баргузории маросими динӣ ӯро дафн намудааст. маҳз коркардои оперативӣ ва малакаи баланди касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ буд ки парда аз рӯи ин ҷинояти мудҳиш бардошта шуда, ҷинояткор дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. ремета гирифтум 3-4 та барамин задам, хел ду тараф хел 3-4 та барамин задам, бо гиря кесайда, бо гиря кесай ремета партум ба дустум омадам, дустум қати анам хел маҳкам када истодам, чанд секунд истодам. вобаста ба ҳолати зикр карда парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаи 104 қисми 2 бандҳои ВЕ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, гумонбаршуда дастгир карда шуд. айни замон тафтишот пешакӣ бо парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. яке аз ҷиноятҳои басу ташвишоваре ки бевосита дар заминаи содир шудани он саломатии миллат осеби ҷиддӣ мебинад ва манбаи сармоягузории дигар шаклҳои ҷиноятҳои махсусан вазнин аз қабили терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии силоҳ аст. ин муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор аст. Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти фаъоли муборизабаранда бар зидди ҳама гуна ҷиноятҳо бо истифода аз методу усулҳои оперативӣ дар пешгирӣ ва кушодани ҳама гуна шаклҳои ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин дастовардҳои намоёни хизматӣ дорад. аз боздошти нашъаҷалов ва мусодираи 20 килограмми ин бори марговар дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. ҷаҳиши оперативии кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ дар самти мусодираи воситаи нашадор боз як натиҷаеро ба даст оварда қасди ҷиноятии нашаҷалоби Ашадӣ Давлату Файзулло соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи кӯчаи Амиршоеви ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлонро барҳам зад.
дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз гумонбаршуда маводҳои рангаш хокистаранг гирифта шудааст, ки ташхиси криминалистӣ воситаи нашаддори намуди ҳашиш хулоса додааст, ки вазни холиси он 20 килограммро ташкил медиҳад. аз рӯи нишондоди боздоштгарда воситаи нашаддори мусодирашударо аз як шарика шаҳрванди афғонистон ба даст оварда мехост дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба муомилот барорад. коркарди дурусти ахбороти оперативӣ ба кормандони раёсати кофткои ҷиноятӣ имкон дод, ки ба ҳаракатҳои ин нашаҷалоб нуқта гузоранд. такрор намудани одати бад ва ба худ хулосаи зарури набаровардан гумонбаршуда давлату файзуллоро бори дигар назди қонун сархаму дастбаста гардонид. маврид ба зикр аст, ки ашхоси ҷиноятпеша пеш аз ҳама ба ҷомеа таъсири манфӣ хешро мерасонад. аҳли ҷомеаро мебояд барои пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ ва боздошту дастгир намудани чунин ашхос ба мақомоти салоҳиятдор ҳамкорӣ намоянд, зеро бетарафии онҳо метавонад боиси он гардад, ки чунин нафарони нашаҷалоб боз чандин нафари дигарро ба бемории мушкилдавои нашамандӣ гирифтор намуда, нафарони алоҳидаро ба гирдоби ҷиноят ғутавар созанд. ман бо як шаҳрванди афғонистон я занг задам, ки мада як 20 кило бор равон кард ҳашиш. баъд ӯ гирифт равон кард $700 килоша. гуфт ки бики хайр ки суми рабат кай метима. гуфтам хайр муддат шида 3 моҳ пас. баъд гашт гуфт ки хайр суми бачакора чикор мекунӣ, бачаҳое ки мераванд ба дастат мерасонанд. гуфтам хайр, гуфт хелиш кида гуфт як карта мепартам, ҳамҷа парту суми ягон равад дар карта 16000 сум партофтем. бори якам гуфтам баре дар пишти хилобзавод партоидиш бурдам, гуфтанд ки не иҷо дамай на партофтанаш. баъд дофидем гуфтам хайр дар ин автобус забарем партоидиш аёмҷа мегирем таки дастгир мекунанд. гумонбар дастгир ва аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти он идома дорад. барои нафарони манфиятҷӯ ва мардумфиреб манбаи ба даст овардани маблағ муҳим нест. ҳатто ин гуна ашхос аз ҳолатҳои ҳассос ва эҳтиёҷи ниёзмандон истифода намуда барои худ маблағ ба даст меоранд. як нафар сокини пешсудшудаи ноҳияи дӯстӣ дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ барои кӯмаки эҳтиёҷмандон саҳифа боз намуда даст ба мардумфиребӣ задааст. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон баҳри пешгирӣ ва ошкорнамоии ҷиноятҳои қалобие, ки бо истифода аз интернет содир шуда боиси расонидани зарари калони моддӣ ва маънавии шаҳрвандон мегардад, фаъолиятро пурзур намуда дар ин самт чораҳои қонунӣ мебинанд. бо вуҷуди ҳама гуна таъкидҳо, зиёданд шаҳрвандоне, ки ба ҳар гуна барномаҳои сохтаву бар дурӯғи қалобони интернетӣ бовар карда маблағҳои пулияшонро аз даст медиҳанд. зимни пешбурди чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси муроҷиату аризаҳои шаҳрвандон, як нафар сокини ноҳияи дӯстӣ деҳаи нури бахш муҳаммадҷонов абдуллатиф соли таваллудаш 1998, ки гузаштаи доғдори ҷиноятӣ дорад, дастгир карда шуд. дастгир шуда бо мақсади ба даст овардани молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ дар сомонаи иҷтимоии тикток саҳифаи худро бо номи эҳсони фонди тоҷикистон кушода, дар саҳифаи мазкур наворҳои гуногунро гузошта, худро ҳамчун шахси хайрхоҳ ва мададрасони камбизоату маъюбон ҷилва додааст. дар зим шаҳрвандони ниёзманд тавассути ватсап бо боздоштшуда муҳаммадҷонов суҳбат намуда, тибқи дархости дастгиршуда барои дар навбат истодан ва гирифтани кӯмакпулӣ дар ҳаҷми калон аз 500 то 1000 сомонӣ ба суратҳисоби қалоби боздоштшуда интиқол медоданд. зимни чорабиниҳои тафтишотӣ муайян гардид, ки қисмати зиёди шаҳрвандони ниёзманд ва камбизоат ба суханони ӯ бовар карда бо воситаи системаи интиқоли маблағҳои пулии ҳамёни электронии Душанбе-Ситӣ ба суратҳисоби рақамӣ, ки аз ҷониби Муҳаммадҷонов пешниҳод гардидааст, маблағҳоро интиқол доданд. дар навбати худ баъди маблағҳои мазкурро соҳиб шудани ин нафари мардуфиреб рақамҳои телефони шаҳрвандонро дар рӯи хати сиёҳ ҷойгир намуда, аз онҳо канораҷӯӣ намудаву ба шаҳрвандон зарари ҷиддӣ расонидааст. خب شما چیکار کردید؟ در کدوم شبکه چیکار کردید؟ به شبکه تیک توک مردم مثلا مراجعه میکرد، میگفتم برای قید گرفتن 400 سامان تا 1000 سامان پرداخت. با پول قبول میگرفتیم، بعد نمره که من مراجعه میکردم پول قبول میکردم، سراغ میگرفتیم چور نمیکردم نمرهشون. چقدر مردم فریب کرد؟ همیشه 400 نفر مردم فریب کردیم.
عینی زمان محمدجانов در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات تا حال 13 حالت مردم فریبی را معین نموده است. با نظر داشت حالت مذکور ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون به توجه استفاده برندگان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میرساند که ضمن استفاده آن قبول پیامک و تماشای ویدیونوارهای ساخته و استفاده دیگر خدمت‌رسانی‌های اینترنتی همیشه هوشیار باشند و به خواهش و بازی‌های قلابان اینترنتی باور نکنند. موضوع دیگر بارها توسط شبکه‌های تلویزیونی وابسته به کردارهای مردم فریبانه و دروغین سیرگران و جادوگران نوارها پیشنهاد نمودیم تا شهروندان خلاصه ضروری برآورده نزد چنین اشخاص عوام فریب نروند. ولی مشاهده‌ها نشان می‌دهد که هنوز شخصان ساده و زودباور پایبند سیرگران گردیده به این گونه اشخاص باور می‌کنند. در نتیجه دور نمودن کارکردهای اپراتیوی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت 2 حالت مشغول شدن به سیرگری، کشایش کار و به اصطلاح علاوگردانی آشکار کرده شد. بازداشت شدگان فاضلова نورنیستا استقامت کننده کوچه خراسان شهری وحدت و احمدова مرحبت سال تولد 1961 ساکن جماعت دهاتی باقی رحیمزاده شهری مذکور در علیحدگی در منزل‌های استقامتیشان کار افتادگان را قبول نموده با استفاده از اشیاءهای گوناگون به جادوگری مشغول بودند. نمک کشایش کردم، این قندورا کشایش کردم، انا این زنجبیل برای شوش گرمی اینا ایزگیرم گرمی این چای خواه کشایش کردم برای خوردن خودش. اینا این رشته‌ام برای شوهرش کرده یارم همشه برای که مثال فرزندان رو بیای نگاه کنم. چند کنم داده که بکنم گفتم بوده 3 تومنه بچه جان گفتم هر یادم کنم 100 تومنه 300 بوده من میکنم گفتم چون مادام گفتم زندگی در کدر اکثر مراجعت کنندگان برای گرم یا سرد کردن مناسبت‌های اولیوی، بخت‌کشایی، درمان بخشی به بازداشت شدگان مراجعت می‌کردند و مبلغ و دیگر دارایی خود را بیهوده صرف می‌کردند. وابسته به حالت‌های جای داشتن نسبت نامبردگان در اساس ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد. در پایان برنامه همکارانمون از فعالیت خدمات شناسناموی و باقیدگیری وزارت کارهای داخلی وابسته به عملیات شرطی نلگال کوردون که از اول هفته روان آغاز گردیده و دوام چند روز دیگر ادامه می‌یابد گزارش تهیه کرده ایم. در اساس نقشه گذراندن عملیات منطقوی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی اوی به مقاومت با مهاجرت غیرقانونی نلگال 2024 که از 7 اپریل سال 2024 تصدیق گردیده است شروع از 30 سپتامبر مرحله دوم عملیات مذکور تحت عنوان شرطی نلگال کوردون در تمام حدود جمهوری تاجیکستان آغاز گردد تا 6 اکتبر سال 2024 ادامه خواهد یافت. در عملیات مذکور از حساب کارمندان ساختارهای مسئول وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور سفربر کرده شدند. ضمن برگزاری چهاربینی مذکور با وضع بودوباش و فعالیت شهروندان خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان، معین نمودن راه‌های مهاجرت غیرقانونی، آشکار نمودن گروه‌های جنایتکار متشکل دارای علاقه‌های بین منطقوی و ترانسمیلی، سودای آدمان، آشکار نمودن دلایل استفاده حجت‌های قلبکی و عبور غیرقانونی سرحد دولتی و دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی توجه ظاهر کرده می‌شود. سنجش‌ها در منزل‌های استقامتی، مهمانخانه‌ها، خوابگاه‌هایی که در آنها شهروندان خارجی استقامت می‌نمایند، کارخانه و تشکیلات‌ها، انشاءات ساختمانی، کارخانه‌های استحصالی و صنعتی، طراحخانه و مرکزهای سودا که شهروندان خارجی فعالیت مهنتی دارند، ایستگاه‌های راه آهن و فرودگاه‌ها گذرانده می‌شوند. در ولایت و منطقه‌های جمهوری گروه‌های کاری از حساب کارمندان ساختارهای مربوطه ولایتی و منطقوی عملی می‌کنند. اینجا رسیدیم به پایان نمایش امروزه. خیر تا دیدار دیگر سربلند و خوناباد باشید. اقدامی شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین منبع همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتاً میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید.
маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. Шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. Дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.